Nemanja ovdje sa stranice Potrebno Srbija i dobrodošli u novi video posle jako dugo vremena na ovom kanalu. Nadam se da će ih biti dosta još u narednom periodu. A ono čemu danas pričamo i čemu razgovaramo, odnosno predstavljamo, to je ova knjiga ovdje, u pitanju Movie Scrapbook za film Fantastičan zveri i gdje ih naći. Dolazi na nekih 50 strana sa raznim dodacima koje ćete vidjeti. I vezana je naravno za prvi deo filma, bit će i za drugi koji nas očekuje u novembru ove godine. Na samom početku vidimo ovu jednu mapu koju dobijamo, koliko sam ja razumio, sa najčešće korišćenim činima u Americi. Ovo je dakle prva strana, divan je dizajn kao što vidite. Na samom početku naravno nešto o glavnom junaku, ovdje možete vidjeti kako je sniman film. Vidite ovaj mali tag kao za kofer. Zatim o njegovim prijateljstvima, naravno sa Tinom prvenstveno. Zatim sa Queenie i Jacobom, a tu su i kartice sa likovima. Percival, zatim Jacob. Queenie i na kraju Tina. I ovdje dizajn je odličan. Kasnije ćemo to vratiti da ne se gubili vreme. Naš nesuđeni, što bi rekli, senator u Njujorku. Zatim nešto o samom Njujorku. Ovdje su karte za igru, ali dobijete samo 4. Zatim nešto o Percivalu, o Salemu. Oni su se borili da magiju iskorene, što im naravno nije uspelo. Zatim ovo je nešto o samom životu u Njujorku. Ovdje se dobijaju različite karte. Mislim da može da se iskoristi da se nekome pošalju kao razglednice i prosto kao čestitka. Ups. To izgleda. Zatim je ovdje naslovna strana, ja mislim, neke vrste magazina kao što je Dnevni prorok, ali samo za Ameriku. Kako izgledaju njihovi štapići. I naravno tu su i naše drage zveri. Ovo ovdje se okreće i ovo je navodno Newt koristio kako bi znao koje stvorenje kada da nahrani. Dolazimo otprilike do samog kraja knjige, kao što sam rekao, nekih oko 50 strana. Štampa je odlična i dizajn naravno. I na kraju dobijate isto ovu mapu sa izgleda. I to bi bilo to. Ova knjiga je dostupna za poručivanje u moj fandom shopu, link ćete naći u opisu ovog snimka. Dostupna je po cijeni od 1999 dinara ako se ne varam i stiže za 3 nedelje na vašu adresu. Naravno, mi sa nestrpljenjem očekujemo i drugi deo Fantastičnih zveri. Pratite našu stranicu za sve novosti u vezi tog filma. Hvala što ste gledali i vidimo se uskoro.